Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakita amtin post ni Mari Paula akalugaran tayo iti Facebook na Mari Sharon. Anya post ti dakta kamatang Mari? Dagiti ladawan da iti may sa asikat a beach, Mare. Ay, wan, nakitak day jay, Mare. Anya nga tano, agauting tayo, Mare. Ah? Itugot mo nila kay Mau, ta itugot ko nila kay ko, Mare. Ay, no siyak, Mare. Sigurado asaan akayat nila kay ko ti sumurot. Ay, nawaw. Apay mo, Mare? Tati mo trabaho na ti pampanunutin na, Mare. Di, datalaang ti agauting, Mare. Datalaang, Mare. Mabalin mo, Mare. No kaya mo, Anya siya nagsaritaan nyo kini Kumari Marika itay, bakit? Outing lakay. Dati outing niyaw? Outing tayo kuma, Ang amok adi mumutmanan kayat ti sumurot. Ano siya? Saan ka mahihilig? Iti kakasta bakit? Sayang mo't lakay. Mabalin mo't nga agauting kayo iti Kumari mga. Makitan tua lakay. Ay nawa, mapan kayo gidi. Tapno makapag-relax kayo duwa bakit? Okay lang kan ka lakay. Uy, bakit? Awan mo ti dakis na kay. Sakpay lang di makamoy ti pisto tayo dya balengke. Matuloy ti outing mi ka ni Mari Sharon inton Martes Nelson lakay. Agauting kami mamat, tapno makapag-relax kami. Ada ti kwarta o gastusan. Ay nawaw, ada mo titangdan ko. Kasi nga ada ti kwarta, makapay hindi na saan. Si Kangay, talaga di mo kaya ti sumurot. Sana di mo't mapandiparil yun. No kasta nga raud, dua kami lang iti kumarik nga gauteng. Kano nga rin agbiyahe kayo? Lunes iti malam, iti may sa asikat a beach ti papanan may. No mapan kayo dya bakit? Agan-anad kayo ha? Win ka di lakay, awan ti pagdanagam, ta saan kami meten nga ubeng. Kahit anya nga oras ti biyahe ta, Mari Rika. Alas 5 iti malam, Mare. Ay, okay. Dagasin nagto. Kompleto ka diti itugot mo agamit mo, Mare. Ay, nawaw. Siyempre mo ta, Mare. Ada swimsuit mo. Taiwan pislaeng Mare. Tapno saan makita ti bilbil. Naibag ka pa'y, Mare. Siyak, awan pa'y nagatang ko. Ay, gumatang kanto, Mare. Uwin, Mare. Gumatang aktuno ko, agpakada akon, Mare. Dagasan kanto inton Lunes ti malam. Isublay to'y binulod ko abunang, Rika nakaw. Idisuyo lang di tananang. Ay nawaw. Agim impaki ka mo itanakaw. Ay di mo ibaga nga adamarin ti di yung nagkinawatan nga gasawa. Awan matkit di nanang. Mapay nga raw nga agim impaki ka. Ada outing mi nanang. Ijay. Iti may sa asikat a beach, ijay la unyon nanang. Ni Mari Sharon ti kadwa. Ay nawaw. Di mo itugaw nila kay Mau. Di na kayat ti sumurot nanang. Di mat nga min sumurot ti asawa ti kumarik. Aywan gayam, no kayat yu ti agkape, agtimpla kay laang di tananang. At dapay magkape iti termos. Anya nga oras ti rubot yu iti kumaray, bakit? Alas 5 inton madamdama lakay. Ala, oray mo ti kumaray. Mapanak pa ito ni kumparik. Sige. Oray di mo ikandado ti balay agsubliak mo tila dagos. Wun. At dati extra kwartam nila. At dati kastusan.
Dapay mo tintod mo lakay. Umanay gastusa, iti manual da. Wan, sobra pa'y kit diday-jay Alang araw. Akan anad kayo may dya bakay. Di mo liplipatan tumawag ha. Uy, mayat matoy na pilim abit sa mare. Kung naktumat kang kamare, sigurado nga ag-enjoy ka ditoy. Sigurado nga aginjoy ta ako na amare. Ayun mat amare. Enjoyan ta tapno saan asayang ti kwarta. Ay, agsublita pa ije cottage mare. Ay, mabisina kon. Ay, umunakan amakan no mabising kan mare. Ay, kasi ka ngay mare. Ay, agtugawak pa ilaan dito'y igit ti baybay mare. Wala, awan ti kaduam ditoy. Ay, di ka madanagan. Kabailak ti bagik. Adamot dagiti kakadwata at turista. Ay, nawaw. Apay akas tapay lang ti kawus mo, Maririka. Kunak man no ag-swimming ta, mare. Eh, kuwa nga men, mare Sharon. Kasano ako, mare? Ay, saan mo ka di nga usaran ta extra swimsuit kan cover up mo, mare? Ay, saan, mare? Pangbigat ko kuma. Apay ka di. Ay, mabalin abuludag pa'y, mare. Ay, nawaw. Di ka gimatang aya, iti suot mo, mare? Eh, saan nga rod, mare? Nalipatak mga paiso. Ala, umanay nga takin ka ti badok, mare? Ay, sigurado daytan, mare. Nukit kita agad, same size tamot, mare. Ay, sige. Usaram ti swimsuit ko, kan cover up ko, kan alwadam, mare. Uwin, mare. Di ka madanagan. Alaag kang to'y badong, mare. Urayan na, tagpala sa klabiait. Ay, nawaw! Isuti nang ibaga nga agauting kami. Ano, awan mo't gayam isuot na. Mabayag ka kadipay, Maririka? Mabiit lang ang daytoy, mare. Ala, gawa amare. Itay ka pa'y dita. Kita ang mare. Kung naktumat kan ka, same size ta. Bagay ko launay ti badom. Huwin nga rod, mare. Ay na, mayat ti fitting na kanyak na eh. Oh. Isublim to dayta, amare. Uwan ka di, mare. Di ka madanagan. Isublik to. Sanak mga agtatakaw. Regalo nga minti kabsat nila kay ko dayta, mare. Jak pa'y naus-usar kit di, Uwan ko naklangarudan. Ulit-ulit amat. Awan mo tentitulyak, Maririka? Ay, wan. Ada iti banyo, mare. Inusar ko itay. Anya? Ay, binulod ko itay. Kunak ko ma. Unay kan, mare. Bulodong sa mo amin nagamit kon. Ay, nawaw. Tuwalya lang, madayjay. Di ka pa imot nagpakada kanyak, mare. Ay, masapul pa'y aya, mare. Inton sumaruno, mare. Mangala kamot iti usarem. Tapno saan bumulod ti sang kaibagam. Nakaimimot kamot, mare. Uray ag kumare ta. Saan nga okay kanyak no amin nga usar ko ket usaremmet, mare. Anya ti panagkitam kanyak, mare. Naruge? Saan mo't kit di, mare? Ngam importante ti proper hygiene kanyak, mare. Saan mo ta mabali na basta usarem dagiti usar ko? Nakaararti kamot. Anya launay ti pagdanagam ka awam mat sakit ko. Ay nawaw, nagimpaki ka mo dun, mare. Umuna ako nga agawid. Anya? Makamuka mo ditoy. Ala, nasapa pa'y mo't, mare. Basta siya, agawid akon. Makaamuka mo no anya ti pagluganam nga agawid. Saan ka mo't nga ubing? Amumon ti aramida? Nay, nasakit ka di tinakamukan yak, mare? Amok nga amom no anya ti sungbat ti saludsud mo. Saludsud ang pailang amin. Ay, saan ko maakas ta, mare? Inakon! Si kamot ti makaamo ka dagiti nabati amakan. Abay kasta tilang ang anagawid, Rika ba kay? Marurudak launay ti dayja kumarek. Ay nawaw. Unak man no nagauting kayo. Tapno makapag-relax kayo, adwa. Apay kasta mo tayo. Kumaa! Ngam dinadaal mat dayjay babae ti aldaw ko. Anyat na pasama kaya. Di mon saludsudan no anya.
Kagurak launay dadya Sharon. Nangamong matan ang agawid. No, kasta? Saan kayo ang naggidda na nagawid iti kumare? Ay nawaw. Kay bagbagak lang arudan sa ludsudang pailaang mag. Ay, makapabanog matiag biyahe. Oh, kumusta daw tingyo iti kumare ba kay? Hapay nga muna ang nagawid ni Rika. Ina, nagapa kami lakay. Ha? Ita niya makagapaw. Naasarak. Buludon na mo't amin na nagamit ko. Anya? Bado, tuwalya, kaskadaan niya laditan. Eh, kaging pabulod mo lahat ako maa. Ay nawaw. Amom, ti ko nada a proper hygiene lakay. Ay, narigat mo't ano ipabulod ko amin nagamit ko. Ang mga panunutin da nga imot ka ba kay? Ay, uray ibagada nga imot ken na arteak. Basta siya, sa anak basta agpabulod iti personal agamit ko. Istrikto akmat na maipapan iti proper hygiene lakay. Sana kinaarte ti kasta? Mabalintiag sa ludsod, Mari Sharon. Anya ti saludsudan pare. Mare, amok nga dati di yung nagkinaawatan iti asawa. Iti naminsan anagauting kayo. Ngam di mo't ibaga ni bakit kunon niya. Mabaling ka ti asikalangan ti pagsaludsuda. Ay, uwan. Ti ka di maipapan kadag iti personal agamit ko, basta usarin na latta? Anya? Dahita ti pudno pare. Personal agamit, tinangrugyan, ti di mi nagkinaawatan iti kumarek. Sana kinaarte wenno kinaimot ti kasjay, ang istrikto ak ngamin no maipapan iti proper hygiene ako nada. Day talang gayam. Tijak pa'y kayat, basta makiusar latan ti kumarek. Di mo't agpakada. Ma'am, kasaritak to ta asawa. Basul mo may gayam no apay adi ka nagkinawatan iti kumarim. Rika, bakit? Apay asyak manan. Kasano umat nga main? Makiusar ka lang gayam iti gamit ti kumarim. Imot ken na artiket di adadya tao. Ay nawaw, bakit? At dati punto ti kumarim. Narigat agpabulod iti personal agamit. Nang runa pa'y nubado ken tuwalya. Anya ko matirigat na. Isublik mo't. Saan ko matatakawan? No hapay kami na di kamot nangalay ti usarim Masadutak nga rod amang bagbagkat. Kanunong ang pailaan namin ti kinaimot ken kinaarti dedya a babae. Kunamlano asino matakadalusan no agsasao. Ay na, bakit? Saan akin na arte kan kinaimot ti kasjay? Gusto lang, agbaling nga istrikto ti kumarem. Nang rona pa no proper hygiene ti saritaan. Narigat ti agiin nakar siya. Awang magsakit ko kat. Ay na, nasaysaya tila tano irespeto yun itong galmaysa. Saan ka umnur ay tapagsakitan tinakam mo kunak manan? Nung nangitugot ka mat iti usarem, di mayat kuma. At damot titualyam dita. Anya ti masapul mo, Rika anak ko. Makitambayak man dito'y balayo, nanang. Na, adan sa muti kaya mo nga istoryain kanyak na ko. Nilakay ko nanang. Na, apay nilakay mo. May samat akong sintidor. Ay, kompleto ang ate istorya tapno maawatak. Kastoy nga min, nanang. Adda di mi nagkinaawatan iti kumarik. Diyak matnamnamaan akanunungan na ti aramid day diya kumarik. Ay nawaw. Anya ti naramid ti kumarim maya. Para nakiusarak lang mat kadagiti gamit na. Kas nauna yung tirurod na kanyak nanang. Nakaimimot ka nakaarti day diya Sharon. To'y asawak mat. Suportado na mat. Ay nawaw. Abang gando talaga nga stricto ti kumarim nakaw. Proper hygiene ka nga rod, nanang. Ay, ada magayang punto ti kumarim. Narigat nga agpaiso no agraman personal agamit ket mabulod anak ko. Apay, no sikati usaran dati gamit na. Oh, di kaya marurod. Itay pa di ka matagtagar iti tabakay. Di nakman disturbon si ka Nelson.
Adanaw nagapampanunutak. Kanya mo tayo tapang panunutan. Basta, saanan ang masapul ang mamuam. Ay nawo. Nawawanan ti bagam, pumanaw kan iti sangok. Ay wen. Anya tinaybagan ni nanang itinapan kay Jebalay Daya. Saan nga amin abanag, katrumbeng ang mamuam. Malalala. Saan akong agsaludsod pa ka? Mabanak lang iti salas tagbuyak iti TV. Nasa isaya at pay. Anya ti aramidem dito'y balay? Imayak ta dumawat ako maiti pamakawan mo, Mare. Ni, napakawan kan. Ay nawaw, agyaman naklaw na ya, Mare. Okay, Mare. Pasensya ka na talaga, Mare. Maawatan kan ita. Okay. Sigurado ka, Mare? Okay lang mat nga minti sungsungbat mo. Diyak amo no talaga ka di nga okay kan ka no saan. Okay lang kanya. Di ka madanagan. Tinapatig kanya kat nakaamiris kan. Ay, wan, Mare. Inton sumarunong nga gawting ta. Mangitugot akmatan iti gamit ko. Tapno sanak ang makius-usarken ka. Husto ka, Mare. Rumbang lang nga agbalintay nga istrikto no proper hygiene ti saritaan. Ay, nawaw! No di da kapabuludan, respetuam ti desisyon da. Nang runa no personal agamit dayta. Saan aga puta di da kapinabuludan kat imot kan naartedan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.